Yes, bakunzi ba Erika TV Rwanda, reka nongere mbashimire mbahe n'ikaze ku biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka mvuge ngo wamaze ukanza subscribe Imana iguhe umugisha, iguhe kubaho umeze neza kandi wishimye muri byose ukora. Reka mvuge ngo uyu munsi tukuzaniye sports cyangwa se Erika Sports News cyangwa se Erika Sports Update bijyanye nuko wumva wabivuga, ariko ni Erika Sports News. Aka kanya rero ni amakuru agereranije tubafitiye muri menshi ari kuvugwa. Nifuje ko tubagezaho zimwe mu ngenzi zikurikira. Reka mbabwire ngo gukanda subscribe ni ingenzi kuri twebwe kuko kuba tubafite n'iby'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera bimwe muri byinshi bikubiye mu makuru y'imikino biri kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Umwe mu bakinnyi ba Real Madrid ntabwo yorewe no gusanga umwana yitaga uwe atari uwe, bikarangira atandukanye n'uwo bakundanaga. Ikipe ya FC Barcelona yaje guhamagara mu ikipe ya Atletico Madrid ibabaza ku bijyanye na Julian Alvarez. Ikipe ya Atletico Madrid nayo isubiza mu ijambo rimwe nta rindi yongereyeho, Barcelona irarucira rumira. Kylian Mbappé muri uyu mwaka w'imikino amaze gukora ibitego byinshi cyane, akaba ari umwe mu bakinnyi beza cyangwa se ushatse wanavuga ko ariwe umukinnyi uri on top y'abandi bose muri uyu mwaka wa 2025. Akaba ari umwe mu bamaze gutsindira ikipe ya Real Madrid ibitego byinshi muri uyu mwaka umwe, cyangwa se ibitego byinshi muri single year. Nyuma y'uko ikipe ya Chelsea itsinzwe na Leeds ibitego 3-1 nk'ibyo yasengera ikipe ya FC Barcelona, abafana baje kutishimira imipangire y'umutoza wabo Enzo Maresca, bituma bamurakarira cyane ndetse ku buryo benshi banivovose mu buryo bugaragara. Naho tugarutse muri Barcelona n'ubundi Lewandowski biravuga ko ari kwifuza cyangwa se yemeye kuzakora igishoboka cyose kugira ngo agume mu ikipe ya FC Barcelona, birimo no kugabanya umushahara. Ibinyamakuru rero, ikinyamakuru The Athletic cyashyize hanze urutonde rw'abakinnyi 10 beza mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Gusa nubwo kibishyizeho ubu ngubu, ariko ngo ni abakinnyi beza b'igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Uribaza utese abo nabahe? Uraza kubamenya mu kanya gatoya. Tugiye muri Arsenal rero, Arsenal Arteta cyangwa se Mikel Arteta ni umwe mu batoza bahataniye igikombe cy'umutoza w'ukwezi ubugira inshuro ya gatatu yikurikiranye. Ni umutoza umaze kumara imikino 17 yose ya Arsenal adatsindwa. Ibi binagaragaza ko Arsenal imeze neza. Byanagira no ku mukinnyi wabo bita Mikel Merino umaze gutsinda ibitego 30 muri mwaka wa 2025, ndetse akaba amaze gutsinda ibitego 7 by'umutwe mu bitego 10 amaze gutsinda muri iyi shampiyona kuva season yatangira. Naho ni byinshi tubafitiye uyu munsi. Reka ntitwagenda tutavuze ku mukinnyi Diego Jota wakaba yujuje imyaka 29, ariko ntibyakunze. Imana imuhe iruhuko ridashira. Hamwe nayo tuyabafitiye mu kanya ngiye kuyabagezaho. None reka nongere mbahe ikaze. Umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid y'abato benshi ntabwo bamuzi cyane, ariko n'umukinnyi mwiza cyane w'umunyabrazil. Yatunguwe no gusanga umwana yitaga ko ari uwe nyamara atari uwe. Mutise byaje kugenda bite? Ni nyuma yuko uyu mwana witwa cyangwa se uyu mukinnyi wa Real Madrid akabana myugariro utarakunze gukina ubu ngubu. Uyu myugariro wa Real Madrid bamwita Vinicius Augusto cyangwa se Vinicius Augusto Tobias da Silva. Uyu mugabo yasanze umwana yarazi ko ari uwe cyangwa se yita uwe atari uwe mu by'ukuri, kandi yari yaramaze kwishyiraho tatuwaje yiwe. Muti byagenze bite? Uyu mukinnyi w'umunyabrazil yitwa Vinicius, Vinicius Junior, ni Vinicius Tobias Augusto da Silva. Uyu mukinnyi wakiniye ikipe ya Real Madrid mu bato kuva mu mwaka wa 2022 ku ntizanyo ya Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine. Gusa nubwo byaje kurangira ikipe ya Real Madrid imuguze. Uyu mukinnyi wakiniye ikipe ya Real Madrid y'abato mu mwaka wa 2022, gusa uyu mwaka ushize yaje kuzamuka mu ikipe nkuru nubwo atagiye abona umwanya wo gukina. Vinicius Tobias yarakibana n'umugore we uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Brazil. Uyu mugore akaba yitwa Ingrid Lima. Bibarutse umwana w'umukobwa urangije bamwita Meite cyangwa se bamwita Meite cyangwa ni Maite, sinzi ko wabisoma. Ikinyabrazil kiba gikomeye mu kuntu bamwita Maite. Uyu munyabrazil rero
nyuma yo gukeka cyane ko bishobora kuba hari uko umugore we amuca inyuma, arangije niko gufata n'aka gasore muri kureba hano, niko gufata icyemezo cyo kujya gupimisha DNA. Yakekaga umushoferi n'ubundi usanzwe deliveringa ibintu, zino modoka zikora delivery, niko gufata icyemezo ajya gukoresha DNA. Arangije asanga umwana yarishyizeho tatuwaje yo ku kaboko yaranditseho ngo ndagukunda Maite, aza gusanga umwana atari we. Ibi ni ikibazo gikunze kubaho mu bagabo benshi, ariko uyu mukinnyi kikaba cyamugizeho n'ingaruka, akaba atameze neza mu by'ukuri. Gusa navuga ngo nyine bibaho mu buzima kandi bigomba kuba kuko niko ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe bimenyerewe kandi bibaho cyane. Bityo rero akaba ari uko bimeze muri Real Madrid. Harimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye nyuma y'uko n'umusore witwa Trent Alexander-Arnold amaze kuvunika. Biravuga ko agiye kumara amezi 2 yose hanze y'ikibuga. Ni ikibazo gikomeye kuri Real Madrid, nyamara n'umukinnyi yarumeze neza. Ishyirahamwe rya FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, riteganya kuzifashisha video mu gikombe cy'isi ku bijyanye no gutera amakorneri. Iri ni itegeko ryamaze riri gutegurwa gushyirwaho, cyangwa se ni icyemezo kiri gushyirwaho kuko mu kanama mpuzamahanga gashinzwe amategeko y'umupira w'amaguru kitwa IFAB, cyangwa se nzi uko wabivuga, ngenzi ko mbivuga IFAB mubwira ngo binyorohere. Biravuga ko hari gutegurwa uburyo korneri zajya zikoreshwa, zajya zisifurwa na VAR, nk'uko n'ubundi ibindi andi makosa cyangwa se bandima event yo mu kibuga cy'umukino w'umupira w'amaguru agenda asifurwa na VAR, cyangwa se VAR igafasha umusifuzi. Harateganywa rero ko amakorneri yazajya ategurwa cyangwa se agasifurwa na video assistance referee. Mu makuru dukesha Fabrizio Romano aravuga ko ikipe ya Barcelona yahamagaye muri Atletico de Madrid iri kubaza. Murabizi ko bimaze igihe bivugwa ko ikipe ya Barcelona ishaka gusinyisha umukinnyi witwa Julian Alvarez akaza gusimbura Robert Lewandowski, nawe bivugwa ko ashobora kugenda. Bakaba baramaze no kumutangariza ko batazamwongera undi mwaka, nubwo we yaje kugaragaza ko yifuza gukora igishoboka cyose akaguma muri ekipe ya Barcelona n'umwaka utaha, ariko FC Barcelona yo ikaba itamufite mu mibare kuko barifuza gusinyisha Julian Alvarez. Niko kuza guhamagara rero mu ikipe ya Atletico de Madrid bababaza uko bimeze, niba bamusinyisha. Ikipe ya Atletico Madrid igiye gusubiza ni nko kubaha agasopu, irababwira iti namwe mutubwira uburyo Lamine Yamal igiciro cye gihagaze. Kandi mu by'ukuri ndahamya nashidikanya ko Real Madrid, ndahamya nashidikanya ko ikipe ya FC Barcelona idashobora kugurisha uwitwa Lamine Yamal ko byagenda kose, kuko release clause ye iri muri B nyuma y'uko babonye ibyabaye kuri Neymar mu mwaka wa 2018 ubwo ikipe ya Paris Saint-Germain yazaga ikamuterura. Barashyizeho release clause ya $222,000 birangira Paris Saint-Germain zishyuye, irangije iramutwara. Nuko rero bisa naho ikipe ya Atletico Madrid yabahaga agasopo babwira iti muvuye aho ngaho ntabwo tubikozwa. Ngayo nguko ikipe ya Chelsea nyuma y'uko itsinzwe n'ikipe ya Leeds United ku bitego 3-1, abafana b'ikipe ya Chelsea barakariye cyane uwitwa Enzo Maresca. Enzo Maresca yagiye afata ikipe inavuga ngo ni iya mbere hafi yose arayicaza, nyamara kandi ikipe ya mbere kuyicaza Chelsea ku mwanya wa 4 yari ifite amahirwe yo kuba yagira ku mwanya wa 3. Birangira Chelsea itsinzwe ibitego 3-1. Gusa abafana ba Chelsea bari insenda, dore ko uyu mutoza afite bamwe mu bakinnyi kandi cyangwa se ikipe ikomeye ya Chelsea. Ni ikipe ikomeye kugeza ubu ngubu, bavuga ko umugabane w'Uburayi iri mu kipe nk'abiri cyangwa 3 meza akomeye cyane. Bijyanye nuko yakubise ikipe ya FC Barcelona nabi, byatumye abafana ba Chelsea barakarira cyane Enzo Maresca, ndetse bakaba bari no gusaba ko yahindura imitoreze ye cyangwa se ibyemezo bye bipfuye cyangwa bitari ibyo, agasabirwa guhanwa mu buryo bukomeye cyane cyangwa se agasabirwa kwirukanwa. Nyamara Chelsea
ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye ku mpande zose. Ibyo ngibyo ni ibintu udashobora gushidikanyaho. Twari tumaze kuvuga ko Robert Lewandowski yasabye ko atava muri Barcelona, gusa ikipe yo ntibikozwa, ariko we yemeye kugabanya n'ibijyanye n'umushahara kugira ngo abashe kuguma mu ikipe ya Barcelona umwaka utaha. Nyamara uyu mukinnyi wamaze kuzuza ibitego 100 mu ikipe ya Barcelona mu myaka 3 amaze muri Barca, ni umukinnyi mwiza nubwo akuze, kandi ni umukinnyi ufite ibitego byinshi nubwo imbaraga zamaze kuba nkeya. Akeneye backup, ariko arifuza kuguma mu ikipe ya FC Barcelona, dore ko nubwo mu kibuga bitagikunda cyane muri iyi sezo, ariko muri vestiaire bivuga ko ari umukinnyi ubafasha kandi cyane mu buryo bugaragarira buri wese. Ikinyamakuru The Athletic cyashyize hanze urutonde rw'abakinnyi beza mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha wa 2026. By'ukuri nabwo cyashyize hanze ntago igikombe cy'isi cy'umwaka utaha kizaba nyine mu kwa gatandatu 2026, ariko ikinyamakuru cyitwa The Athletic cyafashe umwanya kirangije kibashyira hanze abakinnyi beza 10 beza muri icyo gikombe cy'isi. Iki kinyamakuru The Athletic cyashyize hanze uru rutonde kivuga ko umukinnyi Mbappe azaba ayoboye abandi mu bakinnyi beza, agakurikirwa na Haaland, agakurikirwa na Lamine Yamal, agakurikirwa na Harry Kane, agakurikirwa na Pedri, agakurikirwa na Bellingham, agakurikirwa na Vinicius Junior, agakurikirwa na Lionel Messi, Kevin De Bruyne ndetse na Gennady Donnarumma. Ese nawe urabyemera ko ariko bizaba bimeze, cyangwa se ninde washyiramo ninde wakuramo? Yes, kuri uyu mwaka rero, muri uyu mwaka w'imikino ikipe ya muri uyu mwaka w'imikino mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi kandi bari hejuru, umukinnyi bamwita Kylian Mbappe. Asanzwe araguruka n'inyamaswa, amaze gutsinda rero mu bakinnyi bamaze gutsindira Real Madrid ibitego byinshi mu mwaka umwe, nk'uko twari twabivuze. Cristiano Ronaldo yabikoze 2012 ibitego 58, Cristiano Ronaldo arongera abikora mu mwaka wa 2013 ibitego 59. Ubu kuri ubu Kylian Mbappe amaze gutsinda ibitego 56 mu mwaka umwe wa 2025, akaba afitemo ibitego 56 mu gihe abura imikino ine kugira ngo uyu mwaka urangire neza. Ese azaguma aho ngaho cyangwa kugahega azagakuraho? Birashoboka rero ko Mbappe ari on fire, birashoboka ko azagakuraho. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane rero, mwakoze kubana nanjye kuri Irika TV Rwanda, by'umwihariko ikiganiro cya Irika Sport News. Ndabakunda cyane, bamwe bamera umugisha uzira umusozo. Ciao ciao.